limpu chakuywan makista maylakuywan halich aksunman kay onkay mayqinchus nisqa kashan coronavirus achayqa kashan chay onqayqa khurus kashanku chay dañuta kay cuerpunchikta ruwaqkunas. Entonces chaypaqqa siempre necesario kashan maylakuna maqsninchista tukuy ukunchista limpu chakuy y ahinata ch'uqyuspapis pakarikuna kashan kay makinchik uchuqaqwan y ahinataq munillataq thuqyanachu kashan tukuy pampasman porque chayqa chakinchispi hamunman wasiman y atisqa kanman contagiasqa tukuy wawakuna hinataq familia entero y chay nispa siempre noqanchik mayqinchik kay Bolivia llaqtapi tiyapuanchik ashkhas hampikunas kashanku tukuy pastasmanta hierbasmanta niqtin y ahinataq achaywan noqanchik atisunman combatiyta kay onquyta mayqinkunachus hamushanku chayta solo noqanchik cuidakunanchis tiyan y limpuchakunanchis tiyan siempre tukuy wawakunapipis familiakunapipis apaykachananchis tiyan limputa hinataq kashan necesario noqanchikpaq alimentación en primer lugar alimentos mayqinchis tuquyninchik kashan naturalmente mana atisunmanchu mikhuyta chay mayqin mikhuykunachus tuqusqa kashanku nesuman chay abonos químicos mana achayta atisunmanchu utilizayta sino mikunanchis tiyan noqanchik naturalmente tuquyninchista y achaywan atisunchik yuyarispa siempre kawsayninkuta abuelosninchispata mayqinkunachus paykuna chay mikhuy naturalta mikuspa kawsarqanku pachak watasta nisunman 100 años ahinasta paykunas kawsarqanku y ahinata noqanchik kananchik tiyan fuertes duros y mikuspa siempre alimentakuspa hinataq hampikuspa medicinas naturales tiyapuanchik puquyninchik t'olas pastos qhiskas achaykunas kashan eucaliptos chay tukuywan noqanchik chay matesta tomaspa chay tukuywan combatinanchik kashan kay onquykunasta